Iskelna, poštovani gledatelji, hrvatska reprezentacija, kao što ste vidjeli, ispala je sa svjetskog prvenstva. Uvijek kad je najteže i u igri, a i u ovakvim situacijama, riječ i odgovornost preuzme Ivano Balić. Stoga, Ivano, izvoli. Ništa, nema se puno šta za kazati, sve se vidjelo. Bila je strašno teška utakmica sa tvrdim i teškim obranama i odličnim vratarima s jedne i s druge strane. Ništa, mislim da smo slabo ušli u utakmicu, da nismo možda iskoristili neke prilike na početku koje smo mogli da se odvojimo. Jer ovoj utakmici bi, mislim, 3 gola puno značilo. Međutim, dobro je, držali smo se do 40. minute i onda smo promašili 2-3 zicera i suci nam nisu dopustili i nisu svirali neke penale i na kraju je ispalo to što je ispalo. Hrvatska obrana radila je dobro i dok smo imali recimo 2 razlike, onda je, što se onda dogodilo? Što se dogodilo? Pa u napadu smo gubili lopte i oni su lako dolazili do golova, tada smo i promijenili obranu i mislim da se tu dok smo se snašli oni su preokrenuli rezultat. Ono što si ti i mnogi drugi naglašavali, to je taj Omejer, bio je, čini mi se, 25, na 25 sam stao. 25, pa dobro, bio je Mirko tu negdje sigurno. Omejer je velik vratar i danas smo ga još i mi ispogađali uz ono što je obranija. Ništa, šta ti kažu na to. Promašivali ste neki igrači ono što nikad nije bilo, i dekoncentracije i loš dan, sve se poklopilo loš. Pa je, i na to sve ova 2 gospodina u žuto su bili strašni danas. Treba im se zahvali za još jednu ovako divnu partiju koju su pružili. Kako sad dalje ovdje ostati? Ništa, treba igrati za plasman, bože moj. Poraz je sastavni dio sporta i neka ti padne malo teže, neka malo lakše, ali treba ići dalje. Tako govore pravi sportaši. Cijenjeni gledatelji, lijep pozdrav.